den pienzadi ya ga mo sepeke na mo bung ba ga ba ka gola batho ba ga ta o tholla ba mo ho be batho ba khaola mo tlhaka di eta fase ke se dira ke phose ke dira ke la maka o ta bonta ba hamjela bana ba binansi ya ga peta fela le ntsebe batho ba eso ke matshwa mmetsa nna ke feletse di khwatega le dirangile le kana matlaka otle ke technically di quality ya montsane ke university le mmetsa uthata batsankana le na kwala palona mmetsa uthata haholo kwa maqhobasha le matamaga o mafenta le makiane wa sethankani ka sekirimane nyampane wa seheberu le sekgerike wa sefura nthotsena ka ofela wa se ya gapeta le sekgalata ebile ke le tugu haholo mpentho sante ke le upele hafo sante le tekele tale se ba uwa tse wa le tsebe ke pasitse boagante boate phoke itinkila ka feila psychologicale ke pasitse Canada le Singapore nna le ha ke fitla ka lekgotla mmaseterata tokete ya ka wa iswage wa e bala taba tsa tokete ya ka ke tsena ke tokete ngotsweng ke diate phoke itiko wa nsetata go thwe mmaseterata motlankana ena ga o mmotsa dipotso o mo patale pele ya diaga ba o seng jalo o mo tloelele nyawe rimante go jela mogao nna photsa ke mmaseterata nkaone ya temo ke go ba tlhopa se ke shila nyewe ga ke sanka pele batlankana tokete samane ya le itsa ka kgotla ga ke sa le ya ka e tlhathe mo filibitintshogwa se a le masemeno a dihaka seloneng sa motho ma qoane tubi ke dula metsing banna ba theola ka nokeng ba ile itsoma ha ba fitse ba e bona ba e supa ka dintja mabele toko a ikgakanya go ya magesi ha e tseme ha ya loma ya ngwapile fela ke kwalepe ke phoofolo a sekgala dinyamatsana a sekgala duko ikatediantsa mogopino go ke a ekonya le masiba e tlaba kwalepe ke moleko a phoofolo le tsebe ganyapa montshwane ke be a dula tshaba kwalepe matlha a katile ka go fela fela ha e be le bangata le tlanela sekete ka mpengo kwalepe se a fella ha ke sebata ke phoofotsona sa iwa kwa mmagi ke phoofoleng ga ke kwadile ke a tla meganong o nna o tla le bokhubedu ga se bokhubedu ke madi a fetile matlhwele ke mo ke jalang dikgeleke tsena teng ke be ke ntse ke diko